ودي ذكر فيه أشياء كثيرة من كرامة الأولياء وأشياء أخرى من إهانة الأعداء نين كتابو كنو بونتميا يفين چامان فو على يكرامني بنيا منك على كوليجوه آيات چامان فو كتابو إن كنو أني على يدغيا ما منك شيطان بارك لوه كچامان فو كنو odoye munye abe kitabu nkono mbe fitinu de fodro akasagi katake nafis kitabu nyuma abe kitabu nkono abu muslim abdullah ibn shawb al-qawlani sayyidu tabi'in wa jahidu al-ashr ni nye tabina denni ncheyi abu muslim al-qawlani al-islam yara chiden tire lamani chide manyogonye odi atoba konte tabina udela atumbe yeyi mani de yeyi mani galontigela dajjali do boraye ko ali asnadi ali anasi ali ashad ali anasi ninye galontigela de ya wole kata yerema ko alaye nabi nyumade ko alaye nabi nyumade abu muslimu o yeslama de ko ale maso ne maso ikan nabi nyumaya ali asnadi anasi ayet tasuma bade mene ko kata abu muslim khawlani wole kana wa ba fili tasuma ko utara wole kana ayata ka fili tasuma ko be bo min kalama ba ke ka salli tasuma ko tasuma mo foy kala o ya fili tasuma ko na ba ke ka salli tasuma ko abu muslim khawlani ni nyebonya de karamani bonyade do ni ala ya kai ali asina le anan si kam go kama ko nima ninge nin kam maboyla jama min bino fe nimbi ka jama murti koy ko sisa nebe min fuye boya ibeta yoro mi kata abu muslim khawlani ananan madina odela ananan madina abubakar siddiq tiledela anale madina aya kan nyame shiri adonna misira aya kan nyame bira jigna donna tiden ka misiri kono be salli aya suruman ibn khattab be misiri kono umaru ya lajeta salli to atila la dro umaru taran ako e borami ako ne bora yeman ako yala alaka jonyuma min birala tasuma la ni tasuma mo fenkala e bodowa ako abu muslimu abdullah ibn sawb al-qawlani ako edowa ako nedo umaru ya mina ya mbarashi umaru ya mina kata abubakar fe abubakar sigilen fule umaru ya abu muslimu sigale ni abubakar ce abu muslimu be umaru na abubakar ce umaru ko alhamdulillah akonye alatano masami min faga abada fo min kera atreke ibrahima ye na ya onyogo na ke tiden kam manto doye ni nyo ye nyana kasoro masa nyala tam Allah min kera abu muslim khawlani min karamati alawliya adoye munye ushayd bun hudayr wa abadi ibn busir seba fula de nono nyu ulu tara baroke ciden fede dondola wa yasuru addo dibi bade bala so felala u bole dibi kabbo kojugo berede tumbu kelen bolo me alaye kelen ka berede ke komi toroshi abe yele u be siraye nayi tuma mi u farala a kelen bere kera komi lampa fokati do ka sokono ika berende ode menena komi toroshi be mo bolo chomi fokati do ka sokono donno ka sokono berew fagara nunu nya ciren ka sebo ba fo ninde wa karamatul awliya nin keru ye un kasa tabnu muhsin kelela utara jahadu dela uhudi ube jahadu dela akabba murde karira kale to kafiru fagala ba muru karila cide nye bereta kadama ala ye berende yele makake ba muru un kasa tabnu muhsin bere nyele manaka ke ba muru de abolo
ka kafiru fagana ko mi be bamuru ke ka mo faga cogo ummu ayman ni nyes musode seba musodo aye ciide nyere lamu asunnen de ye hijira ke kabo makka ko beta madina asunnen wa yasru tilima filade mi nogo ya mina ni mo ba fe kafaga suntige wakati fana sera jita bolo mi nogo fana digile mbala mi mino ba kafaga suntige wakati sera ji fana tabolo abebo min kalama dro ale ba kan nyame ka tilo be ju kusukusu kan na samfe aya kunkolota dro anyabe juru filen dora juru jema mbala o ba samfe aya kunkorota ka dawo ye juru filen girala abake ka tonna da kono jiba ke ka tonna da kono fo da fara aya kunu o kofe aya kunkorota tulu ka adawa juru filen girala la tuguni fo da fara ya ku juru filen tara ka ke o chogola fo amina kafa depuis o fana kera ko depuis ale yo jimi fo kata sami no mamina ako halale ya dabwa kama tilema filala wakati min nitile ka kala kosobe ko ale be su puru minogo kamina me minogo tamina fo kata sa shillatu bun ashiyamu abeta nunun be soro furqanu kono de bun temi aka kitabu nin fana tabina de do atara jahadu de la atale jahadu dan unnato kabo jahadu yero la so sara ameru la krefe kontigi ala neta fe neka doni mogo wore kan neka doni ta nye ube neka yele mogo wore ka yere nan kan fenka nu betin kunna danai ala ntiga lan tofe nka so nyana maya nye nkinka mina nka krige kala nin shera dugula ibe so yimina ala iso nyana maya soyi ala yin nin kala ka nyana maya ya ka krige kala kana ka sokono anale aka sokono ako dewma ewa ako soyi singalende benna de aye krige bola singa fende do a singara made aye krige bola uye krige bola dro so dara kasa majimu fatawa li buntemia aben nin fo akono tuguni aben nin fo akono bal mo nunu nya fitinu de ni na nyogona min kera ciiden kam manto tabinan aba sedel godrin de la ko luta foye ha ani ala ibn hadramin nu tamana jika de la ko foya odi ya to doni ke bogo ko ala ye karama ewa tamanse ke ewa nabi nyuma munun temena ko ala bonya tamanse kuye ko ala ya anyogona ke anka cidenye ube ye finke an cidenye anka cidenye min kabbo nabi nyuma min temena ata ube ciden bato baga do ala ya nyogona kuye karaman ni bonya munun temena donc nunu nye doni kana do aka dersu be kono ne ni nye kitabu min fal furqanu na tara ota abin nin chama de sura kono ni akera tabina wuya ni sheybaw ba fo ninde ma karamatul awliya al ihanatu dogo yali o misali ya jume musalimatul kajjab ale fana ya wole ko ale nabi nyuma de ko ciiden be siga fengo fenke ko ale bake iyado ciide kele dola jiko ye sheba mina ko ciide ma jitu bolo kolo mimbe jitala ciiden ko ka jido minan do kono kanati uye jido do minan kono ciide nye do ka jimbo kolo in kono kolo in fara de tawjila o fora muslimatul kajabu ye awa ko ciiden de laka ninkere ko amfana dugula ya kolo mimbe jido yarade ko basi tala atara jokolo indala ka kilisufo ka dajutu kolo inda ji fitinu munun tumbe kolo nyere da utara qawarul adatu do ay ni mbora hada made lada kono ba ma boada madon kala da kono ji fitinu mun nyere be kolo kono katanu yerete ihanatu alay ninke alaka toya uba fo ninde mali ihanatu
anyogona ya soro fana ciden ka seba do katada tu kele dola nye mbora de anana ciden mare nye kise ba tegelate ciden nya nye mina ka asaga nola ka duau kala nye ye kenera kateme hari nye doinka o fora muslimatu kajawe do nana ko nye dimu bala ko ciden della ka ka seba do nya frake awa kunnin fule nye dimi bala de e fana ko ye nabi ye ciden de ako aya ka kilisuke ako tuwa nyara ala ya tigi finya shi akele anye finya na shi akele donc bunu semunu yow misal ya fa ko muslimatul kajjabu alladhi kharaja fi yamamati fi aradi riyadi wa da annahu nabiyya ko muslimatul kajjabu bora yamama riyadi nunun fam filala ko alayhi nabiyyu made annahu jaa qaumu fa qalu lahu inna indana birra qar ma'uha mogodo nana ma ko kolodo ba an bolo aka jun dewa ndo yarade wala mu yabqa minhu illa qalilu aka jun taraji fitinu de ba kono wa talabu minhu an yati ilaiha ويا نينا في قوا كان كلوين لأجل أن يبرك عليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكوا إليه قلة الماء يسر الله على يديه أن ينبع الماء بين أصابعه unana fana mako parce que cide comme atumbe cide Allah cide mbonyanaay ni seba uya yira cide mako ji dese banna dro cide mbese ka ala deli a bolon konu yere ji bese ka poli ka bo bolon konu yere ni nyogonje seba uye una do nyogona yira ale fana la ko kolo ka ji ku do yara una fajawila muslimatul kajjab wa qalu inna libirra qarrama wa ولم يبغى فيه إلا قليل أو كوكو كجيو دغيرة فتنو دبا كنو فجهب إلى البر يقولون إنه مج فيها مجة من الماء في حاجة البر ولما مج فيها الماء قار الماء الموجود فيها وترى في كولو كولو جي دغيرة كوكان أنا أني جو دو نانا كوبو كولو كنو جي منو يرتم بكولو كنو ترى شنيا olu jate la resisa ni ale nana ale ye kilisi ke jimunu ya ku bila koloin kono koloin jibe chaya de ka wuli me ubebe min kalama fitinu munyere tara fitinu munyere tumba kono ode tara haja la sakannahu amru khariqu li adati yani laysa min al adati anna al insani yamujju al ma fi birri laysa fi illa ma'ul qali summa yaquru ya do nim fana bor hada madon kala da kono ate hada madon kala da kono ko ni jibe kolo kono ni nana ka jibe boka faraka ka jube ta sinya kele esko be hada madon kala da kono ni te hada madon kala da kono donc fendo beke ate hada madon kala da kono mi atayira ko bonya do fanade o bayira ko do yamade do donc ni na nyogona ala yen nunu fana boli ewa muslimatul kajabu ku kama do yamay fa la kulli hal إذا أريت من شخص ما يكون قارئا لآداتي فإن كان مؤمنا تغيا يعرف بالصلاح والاستقامة فهذه من كرامة الأولياء مهم درك كما سرنيوي نايا ينقصو كرام مؤمنين نايا سر أتجي مؤمن ددو على يسرنيا مغدو mogo ba do ni mogo nyuma yade mogo ba do ni ko atilele ndo dina de ka nini ko sugu keraye akado ko alaka bonyade do ni ala ya kai wa illam yakunu zalika fa ya hawalu shaytaniyati min asayatin na yasru atigito chogola ewa nunye shaytane ko wire atigini shaytane debe kenyon fe shaytane u debe ninke aye aw sihirun yashharu ayunun nas ube dabali do ayem mogo nye dabali fendo be ka unya koro chogo do la kasurate o chogo yerela parce que dabali kela u fule ube mogo ka do nyaw dabali de fendo be lamaga e nya koro kasoro asabati lende do atake kalamaga onyo gona misale ajuma fa alqa asahu fa hiya suban mubin donc firawuna na ka jama uni musa tumamu tumbe ewa uye musa wole ku ka nyugunda dabali la
tuma min wulu y'u ka berew bila u y'u ka juruw bila u ka berew n'u ka juruw kɛra mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ komi u bɛ taama k'a sɔrɔ dalen tun b'o cogo la